Ingabo z'u Rwanda zipfa ari nyinshi muri Kongo nubwo ruhakana ku mugaragaro uruhare rwarwo. Iyi ni inkuru y'ikinyamakuru The Guardian gikorera mu Bwongereza yo ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri mu 2025. Abayobozi babiri bakuru bo mu nzego z'ubutasi kitatangaje bafite ubumenyi kuri RDF ngo bakibwiye ko u Rwanda ahubwo rushobora kuba rwarahombye abasirikare bagera ku bihumbi nubwo ngo bigoranye kumenya umubare nyakuri. Hari abadashoboye kurwanira ibyabo batinya no gupfa, ariko twebwe tudatinya gupfa uzatwizanaho uzatugwaho rwose. Biriya mwabonaga buri munsi ko bazatera u Rwanda bakaru. Rwandan troops dying in large numbers in DRC despite official denials of war. Ingabo z'u Rwanda zipfa ari nyinshi muri Kongo nubwo ruhakana ku mugaragaro uruhare rwarwo. Iyi ni inkuru y'ikinyamakuru The Guardian gikorera mu Bwongereza yo ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri mu 2025. Yanditswe n'abanditsi bacyo Mark Townsend na Michaela Long. Muri iyi nkuru y'abanditsi batangiye bavuga ko ingabo z'u Rwanda zibarirwa mu magana ziciwe mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC. Ibyo bikaba bivuguruza ibivugwa na leta y'u Rwanda by'uko abasirikare barwo nta ruhare bafite mu ntambara ihari. Iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko amakuru menshi y'ubutasi, igisirikare, diplomasi yose yashimangira ko umubare munini w'abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda RDF bapfuye bafatanyije n'inyeshyamba za M23 ziri mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. The Guardian ivuga ko ifite amashusho y'icyogajuru yafashwe mu irimbi rimwe rya gisirikare ribarizwa i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda. Ayo mashusho ngo yerekana ko byibuze hacukuwe imva 600 kuva M23 ishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda RDF yatangira ibikorwa byabo bya gisirikare mu myaka 3 ishize. Iki kinyamakuru kivuga kandi ko abayobozi babiri bakuru bo mu nzego z'ubutasi kitatangaje bafite ubumenyi kuri RDF ngo bakibwiye ko u Rwanda ahubwo rushobora kuba rwarahombye abasirikare bagera ku bihumbi nubwo ngo bigoranye kumenya umubare nyakuri. Ngo andi makuru akomeye The Guardian ifite nkuko ikomeza ibitangaza nuko abasirikare benshi b'u Rwanda bapfuye bashyinguye rwihishwa mu mva rusange muri Kongo igihe byabaga bidashoboka ko imirambo yabo yambuswa umupaka igasubizwa mu Rwanda ngo abariho ishyingurwa. Bari abayobozi bavuga ko imiryango y'abo basirikare yagiye ihabwa amasanduku arimo ubusa kuko nyine imirambo yabo itabashije gusubizwa mu Rwanda. Ngo babwiye The Guardian ko imirambo y'abasirikare benshi b'u Rwanda bapfiriye muri Kongo itabashije gucyurwa cyane abaguye mu turere twabaga turimo imirwano ikomeye. Umubare w'ingabo zipfira zikanakomerekera muri Kongo ngo ni mwinshi ku buryo hubatswe igice gishya ku bitaro bya gisirikare Kigali kugira ngo bitabweho. Ngo morgue Kanombe yamaze kuzura nkuko The Guardian ikomeza ibitangaza. Munyemerere tugaruke byimbitse kuri iyi nkuru ya The Guardian ibihumbi by'abasirikare b'u Rwanda biciwe muri Kongo bari gufasha M23. Ndababwira uko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yayinyeze nuko yayisetse. Ibyayivuzweho n'incakura mu bya politike mpuzamahanga kugeza n'ubwo abyigisha mu Bwongereza ndetse akaba ari n'inzobere mu bya politike ya Afurika ni Phil Clark. Nawe wasetse ubunyamwuga buke bugize iyi nkuru ishingiye ku bizibiti yahaye urw'amenyo. Turanagaruka kuri umwe mu banditsi b'iyi nkuru ariwe Michaela Long wangana by'injangwe n'imbeba na leta y'u Rwanda ku buryo inamushinja ivangura no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi bishingiye ku bitabo bye n'inyandiko ze zanakemanzwe n'imiryango mpuzamahanga n'abanyamakuru bagenzi be. Rwanda kuva kera ruhakana ibyo rushinjwa byo kuba rufite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo no guha ubufasha ubwo ari bwo bwose umutwe wa M23. Ruhakana kandi ibyo by'uko ingabo zarwo zapfiriye mu burasirazuba bwa Kongo cyane ko nyine zitapfa kandi zitariyo nta n'uruhare na rumwe ziri kugira muri iyo ntambara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Impuguke za Loni zivuga ko ingabo z'u Rwanda arizo zigenzura ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo zifatanyije n'iz'uyu mutwe M23.
ngo wanafashe umujyi wa Goma mu mpera z'ukwezi gushize ukaba n'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Kongo. Ubu ngubu ngo ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'umutwe wa M23 ngo baragenzura agace ko muri Kongo kangana na 1/2 cy'ubunini bw'u Rwanda nk'uko bigaragara muri raporo y'izo nzobere yo ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ushize 2024. The Guardian ikomeza ivuga ko ifite amakuru avuga ko umubare munini w'impfu z'abasirikare b'u Rwanda bizashyira igitutu ku Rwanda, hanyuma rukazavugisha ukuri rukemera uruhare rwarwo muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Iki kinyamakuru kivuga ko gifite amakuru aturuka muri diplomasi avuga ko umubare w'abasirikare b'u Rwanda bapfuye ari ibimenyetso byerekana uruhare rw'u Rwanda muri iyi ntambara. Emmanuel Ngabo uyobora itsinda ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda rikorera mu Bufaransa ryitwa Rwanda Alliance for Change, ariko nanone ngo yakaba atari amazina ye, yatangaje The Guardian ko yagiye yumva ababyeyi benshi bafite agahinda batewe n'iyicwa ry'abanyarwanda benshi. Ngabo uyu nguyu avuga ko mu Rwanda hari imibiri myinshi igomba gutegurwa kugira ngo ishyingurwe, ngo imiryango irindiriye ku murongo kandi yemerewe gusa kumara iminota 30 kumva. Ngabo akomeza avuga ko isanduku zirimo abasirikare zora zifunze bitewe n'uko baba barakomeretse cyane, imibiri yarangiritse ku buryo ngo utapfa no kumumenya. Ikindi ngo nuko nanone isanduku ishobora kuba irimo ubusa. Akomeza avuga ko abasirikare bo ku rwego rwo hasi bicirwa muri Kongo bahita bashyingurwaho, mu gihe abakuru bo bazanwa gushyingurwa i Kanombe mu irimbi rya gisirikare riri i Kigali. The Guardian ivuga ko ishingiye ku mashusho ya satelite yafashwe ku irimbi rya Kanombe kuva muri Kanama 2021 mbere y'uko intambara ya M23 na leta ya Kongo itangira, n'ayandi yafashwe kuva ku tariki 15 Ukuboza 2024 mbere y'uko inyeshyamba za M23 zifata Goma kuva ku tariki 27 Mutarama. Ngo yasesenguye ubwayo ngo agaragaza ukuri kuko hari ubwiyongere bw'imva zihari ku kigero cyo hejuru. Umubare w'abasirikare bapfuye kuva icyo gihe hashingiye kuri ayo mashusho ngo ni 600 nk'uko The Guardian ikomeza ibitangaza. Kuva rwagati mu kwezi gushize umutwe wa M23 nibwo wakaje ibitero byawo ku ngabo za leta ya FARDC ku muvuduko nk'uwijwi wigarura imijyi ya Minova, Sake ndetse na Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Loni ivuga ko kuva ubwo abantu bagera ku 2900 bapfuye. The Guardian ikomeza ivuga ko ubwo bwiyongere bw'impfu z'abasirikare b'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo bwatewe no kuba igisirikare cya Kongo FARDC gikoresha cyane indege zitagira abapilote n'indege zisanzwe, ngo ni nabyo byishe benshi mu basirikare b'u Rwanda. Impfu z'abasirikare ba RDF mu bihugu bya Mozambique na Repubulika ya Centrafrique ngo ni bake cyane ugereranyije n'abapfira muri Kongo nk'uko icyo kinyamakuru gikomeza kibitangaza. Mu Kuboza k'umwaka ushize 2024 inzobere za Loni zatangaje ko nibura RDF ifite abasirikare bagera ku 4000 muri Kongo, ariko ngo nabo ni bake ugereranyije n'amakuru y'ubutasi iki kinyamakuru gifite avuga ko ahubwo u Rwanda rufite muri Kongo abasirikare barenga 7000. The Guardian ivuga ko yagerageje kuvugana n'imiryango yo mu Rwanda, ariko ngo yirinze kugira ikivuga ku bijyanye n'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no kubura abana babo. Icyakora ngo umunyarwanda umwe uba mu Burayi yavuze ko yavuganye n'imiryango 2 mu cyumweru gishize yaburiye abahungu bayo muri iyi ntambara. Abo ngo bavuze ko uyu musirikare w'u Rwanda apfiriye muri Kongo. Igisirikare cy'u Rwanda gitegura umuhango wo kumushyingura byihuse kuruta uko byari bisanzwe mbere. Umuryango n'inshuti ngo ntibabona umuntu wabo wapfuye, ngo bikaba n'ibintu bidasanzwe mu muco nyarwanda. Ngabo uyobora wa mutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu Bufaransa yabwiye The Guardian ko imiryango myinshi yo mu Rwanda ifite agahinda kandi irakaye cyane. Ngo bamwe bagiye bahamagarwa n'abahungu babo bakababwira bati ejo turahaguruka twerekeze muri Kongo mu nsengere. Abandi ngo ntibigeze banamenya ko abahungu babo boherejwe kurwanira muri Kongo, ngo
ngo nyuma nibwo bagiye babona telefone zibabwira ko bagomba kujya i Kanombe gufata umurambo. Ku rundi ruhande iyi nkuru ya The Guardian yese yamaganirwa kure n'u Rwanda binyuze mu muvugizi wayo Yolande Macron mu butumwa yacishije kuri X yiwe. Avuga ko biriya byose byatangajwe n'icyo kinyamakuru ari ibitabapfu byuzuyemo gukeka bidafitiwe gihamya namba. Ikindi ngo ni ubupfapfa n'ubuswa bwinshi gukora inkuru itarimo ukuri gufatika. Ariko kandi ngo nta nubwo bitangaje kuko n'ubundi umwe mu banditsi biriya nkuru yananditse igitabo gishingiye ku bihuha. Uwo mwanditsi ni umwongerezakazi witwa Michaela Long. Uyu ni umwanzi w'u Rwanda ku kigero cya nyuma, ibyo turabigarukaho twitonze. Macron yakomeje avuga ko biteye agahinda ibyanditswe na kiriya kinyamakuru kuko ngo bibabaje cyane. Aha yakomeje avuga ko hari inkuru nyayo kandi nziza yagatangajwe na kiriya kinyamakuru ijyana no kuvuga ko abantu bo muri kano karere bifuza amahoro n'iterambere. Ariko kandi ngo ibyo birakabije kuri The Guardian kuko birenze ukunenga, bikaba byarafashe n'intera irenze uguharabika. Iyi The Guardian niyo kwitondera ku nkuru zigaruka ku Rwanda kuko byakugora kubona igaruka ku byiza rufite. Ku itariki 29 z'ukwezi gushize nabwo yari yatangaje indi nkuru ku Rwanda igira iti Lamy tells Rwanda it is putting $1 billion in aid under threat in DRC invasion. Lamy yabwiye u Rwanda ko ruri gushyira mu kaga inkunga ingana na miliyari 1 y'amadolari kubera igitero cyarwo kuri Kongo. Iyi nkuru yanditswe na Patrick Wintour. David Lamy uyu nguyu asanzwe ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza kuva mu mwaka ushize 2024, akaba ari n'umudepite mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza kuva mu mwaka 2000. Uyu rero ngo yabwiye u Rwanda ko rushobora guhomba inkunga ingana na miliyari y'amadolari ava mu bihugu by'amahanga bitewe n'uko ngo ruri kugira uruhare mu gutera Kongo. The Guardian ivuga ko ibyo ngibyo Lamy yabibwiye perezida w'u Rwanda mu kiganiro bagiranye kuri telefone mu mpera z'ukwezi gushize, nyuma y'uko kandi ngo yari amaze no kuganira n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio kuri iki kibazo cyo muri Kongo. Lamy yabwiye iki kinyamakuru ko u Rwanda rwakira inkunga isaga miliyari 1 y'amadolari y'Amerika ku mwaka ava mu bihugu bitandukanye by'amahanga, harimo hafi miliyoni 32 z'amapaundi ava mu Bwongereza. Yakomeje avuga ko kuba rwarateye igihugu bituranye biri gushyira mu kangaratete mu mafaranga. Avuga ko nta gihugu na kimwe gikwiye guhungabanya imipaka y'ikindi, ngo nk'uko ibikorwa nk'ibi bitemewe mu Burayi, ngo ni nako bitagomba kwakirwa ahandi hariho hose harimo na Afurika. Perezida Paul Kagame yagiye ashimirwa kenshi mu nama mpuzamahanga kubera uruhare rukomeye yagize mu guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi no guteza imbere ubuvugizi n'ibindi byinshi bijyana n'iterambere. Muri iyi nkuru ya The Guardian ikomeza ivuga ko mu mpera z'ukwezi gushize inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda zigaruriye umujyi wa Goma usanzwe ari umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo ngibyo ngo n'indi ntambwe nshya mu ntambara mu burasirazuba imaze guhitana ibihumbi magana aho mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe abandi barenga miliyoni 1 bavuye mu byabo. Ibyo rero ngo birashyira mu kaga iyo nkunga u Rwanda rwakira kuko ngo rubigiramo uruhare, ibyo u Rwanda rwamye ruhakana kuva kera. U Rwanda n'Ubwongereza byari bisanzwe bifitanye imibanire myiza. Ibyo bigaragazwa na dire nyinshi bagiye bakorana, harimo nk'iyo kohereza abimukira bava mu Bwongereza baza mu Rwanda iherutse gupfuba, Ubwongereza bukanabihomberamo arenga miliyaridi 220 z'Amanyarwanda. The Guardian ivuga ko ibyo byose bigomba guhinduka kubera ibyo bashinja u Rwanda by'uko rufasha umutwe wa M23. Mu mpera z'ukwezi gushize Lamy yabwiye abadepite bagenzi be ko inyeshyamba za M23 zitari gufata umujyi wa Goma zidafashijwe n'ingabo z'u Rwanda nk'uko n'ubundi The Guardian ikomeza ibitangaza. Iki kinyamakuru kivuga kandi ko impamvu u Rwanda rwongereye ubufasha ruha umutwe wa M23 ari uko perezida wa Kongo Felix Tshisekedi atanga intwaro ku mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda
ukanagirwa n'umubare munini w'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ikindi ngo gituma u Rwanda rufasha umutwe wa M23 nk'uko bigaragara muri iriya nkuru ngo nuko rushaka inyungu z'amabuye y'agaciro. Nk'uko ikigo gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda kibitangaza, ngo mu mwaka wa 2022 honyine amafaranga yinjiye yavuye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ngo yariyongereye agera kuri miliyari 1 na miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Minisitiri w'imari wa Congo Nicolas Kazadi aherutse gutangariza ikinyamakuru Financial Times gikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ibyo byose byatewe n'amabuye y'agaciro yibwe muri Congo. Uretse Nicolas Kazadi washinje u Rwanda kubiba amabuye y'agaciro n'indi mitungo kamere, ku itariki 21 Gashyantare 2024 uwahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo Christophe Rutundura yumvikanye avuga ko yamaganye amasezerano yo gutunganya amabuye y'agaciro u Rwanda rwari rumaze kugirana n'ubumwe bw'Uburayi EU. Avuga ko ubutaka bw'u Rwanda budafite amabuye y'agaciro y'ingenzi harimo ashakishwa cyane ku isi harimo nka coltan, cobalt, lithium, niobium. Ayo mabuye yose akaba akorwamo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga. Rutundura avuga ko amaperereza y'inzego zitandukanye zirimo inteko ishinga amategeko ya Congo n'inzobere z'umuryango w'abibumbye byerekanye ko u Rwanda rwifashisha inzira z'abagizi ba nabi n'amakompanyi rukoresha rwashyizeho mu kwakura amabuye n'undi mutungo kamere Congo ifite ku bwinshi. Muri ya nkuru ya The Guardian bavuga ko impamvu M23 yafashe ibice byinshi by'intara ya Kivu ya ruguru mu buryo ahubwo ngo idakozwa n'ibyo kubirekura ari uko munsi y'ubwo butaka harimo ubutunzi bw'amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa coltan, kasegereti na tungsten amaranirwa cyane n'amahanga. Muri Nzero umwaka ushize, Bintou Keita umuyobozi w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Congo uzwi nka MONUSCO yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ko kugurisha mu buryo butemewe umutungo kamere wa Congo bifasha imitwe yitwaje intwaro gukomera. Ibi uyu mugore bivuga yirengagije ko abayobora muri Congo ba UN kuva mu mwaka wa 2011 hatangiye gucicikana amakuru yuko bari mu basahura amabuye ya Congo. Ubwo iby'inkuru yo mu 2018 ntawe utabizi, ubwo imodoka ya UN muri Congo yagwaga hasi amabuye y'agaciro yari ipakiye agasandara mu muhanda rubanda bagashungera. Ibyejo bundi muri 2001 ntawe utabizi, iby'umwambasaderi w'umutaliyani muri Congo Luca Attanasio yicirwaga mu modoka za UN bagasahuramo amabuye y'agaciro bari bajyanye akicanwa n'abandi bantu 3. Iby'iyi nkuru byo byasakaye ku isi yose ntawe utabizi, ukibaza uburyo ushinja abantu ubusahuzi kandi abuyobora hari bizibiti by'uko ari cyo cyabazanye muri Congo gusahura amabuye y'agaciro mu isura y'inama yo kugarura amahoro. Dukomeze muri iyi nkuru ya The Guardian aho bavuga ko ifatwa rya Goma rigiye kujya ryoroshya mu gutwara amabuye y'agaciro avanwa muri Congo mu buryo butemewe n'amategeko azanwa mu Rwanda. Ibyo byo kuba u Rwanda rwaba rukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe muri Congo biherutse kugarukwaho na Perezida Paul Kagame abyamaganira kure mu kiganiro yagiranye na CNN ku itariki 3 z'ukwezi kwa Gashyantare. Avuga ko u Rwanda rufite ibirombe byinshi kandi anatumira umunyamakuru urari gufata igihe akazaza akabisura kuko bicukurwamo amabuye arimo coltan n'andi mu buryo bwa kinyamwuga. Rwanda exports coltan, for instance, which does not exist here, is smuggled from DRC. No, please, I invite you. We show you where we mine coltan. Umunyamakuru ati ese u Rwanda rwohereza coltan mu bindi bihugu rukura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu buryo bw'amagendu. Perezida Kagame ati nyabuneka ndumva
nazagutumira ukaza tukajyana nkajya kukwereka aho ducukura koruta. Umunyamakuru arongera ati none se koko u Rwanda ntabwo rwaba rugurisha mu bihugu byo hanze andi moko y'amabuye y'agaciro ariko rwakuye muri Kongo mu buryo bw'amagendu? Perezida ati ibyo ntabwo mbizi habe na gato, uretse ko ibyo atari n'ikibazo, ahubwo abantu bari kungukira mu mabuye y'agaciro ya Kongo kurusha abandi bose na Afurika y'Epfo n'abo banyaburayi babisakuza. Umuntu wa mbere wumvikanye nk'umwanditsi mu nkuru ya The Guardian bigatuma inkuru yose ihabwa urw'amenyo n'u Rwanda yitwa Michaela Long. Uyu ni umunyamakuru w'umwongerezakazi wakoreye ibinyamakuru nka Reuters, BBC na Financial Times. Mu buzima bwe busanzwe yemeza ko u Rwanda rumwikoma rukaba runamugendaho bitavugwa. Uyu mugore wanagarutse mu nkuru yaciye ibintu ikaza no guhabwa urw'amenyo n'inzobere mu bya politiki. Ni inkuru ya Rwanda Classified yivugiramo ko u Rwanda rumushinja ivangura ruhu n'ingengabitekerezo yo guhakana jenoside. Aha wahita wibaza icyo uyu mugore apfana leta y'u Rwanda ku buryo nta munsi n'uyu n'umwe arayivuga keza n'aka na kamwe. Inkuru ye na leta y'u Rwanda yatangiye kujyaho amahwa ahashyira muri Mata y'ibihumbi 2021. Don't Disturb, The Story of Political Mother and African Regime Gone Bad ni igitabo cyamenyekanye nk'ikikoma bikomeye leta y'u Rwanda ku buryo cyaje gushyirwa mu Gifaransa cyitwa Assassin sans frontières. Muri iki gitabo yibasira bikomeye perezida w'u Rwanda akamushinja ihanurwa ry'indege ya Habyarimana, ubwicanyi mu ntambara yo kuva mu 1990 kugeza mu 1994 mu Rwanda, ndetse akemeza ko ubutegetsi bwe ari bwo bwivuganye Patrice Karegeya ku buryo ntashidikanwaho. Iki gitabo cyasamiwe hejuru n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko hari abahanga benshi bagiye bagishinja kubogama bikomeye. Urugero ni umunyamakuru wa France 24 Nicolas Germain ku itariki 5 Mata 2021 yanditse inkuru yise New Book Shows a Very Different Side to Rwanda's Paul Kagame. N'uyisomo uzasanga yaravuzemo ko ku kirego cya Karegeya ngo Michaela Long yabajije amakuru abantu bari basanzwe ari inshuti za hafi za Karegeya ngo ni nabo bamwemeje ibyabaye. Ibintu abandi bahanga mu gucukumbura bise guhengamira ku ruhande rumwe, dore ko nawe yemeza ko yari asanzwe ari inshuti magara ntunsige ya Karegeya. Undi mucukumbuzi akaba umunyamakuru urangiranwa wa Foreign Affairs witwa Phil Clark ku itariki 20 Mata 2021 nawe yasohoye inkuru icukumbuye yise The Two Rwandas, Development Descent Under Kagame. Ayemeje ko hashobora kuba hari amakosa ya politike yakozwe na leta ya Paul Kagame, ariko ko Michaela Long nawe yifatiye abantu akabemeza ko hari ibyo yacukumbuye kandi bicuramye, kuko ngo ntihigeze asobanura ubugambanyi buvugwa kubabarizwaga mu ishyaka rya Rwanda Nation Congress RNC ryabarizwagamo Karegeya na Nyamwasa kugeza ubu. Ikindi yavuze ko yahumbije ijisho rimwe ntareba amakosa nabo bashinjwa yaba ku ruhando mpuzamahanga ndetse n'amategeko y'imbere mu gihugu cyabo. Aho tuave twanzuye ko uyu mudamu bwari umwanzi wa leta y'u Rwanda nayo ikaba umwanzi we mu mirongo ya politiki. Ubwo nyine buri wese iyo yumvise undi yumva ibye binuka. Bivuze ko kumubaza uko yumva u Rwanda byaba ari nko kubaza imbeba niba injangwe hari icyiza cyayibarizwaho. Ndakurahiye iby'injangwe yaba yaragezeho byose ntiyabura kwitwa ikigwari. Tukira kuri Phil Clark, nyuma y'uko ari umunyamakuru w'ikirangirire ku isi yose, ni n'incakura muri politike mpuzamahanga kuko ni profeseri muri byo, akaba n'umwarimu byigisha muri kaminuza ya SOS London mu Bwongereza. Tariki 7 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, ubwo ni ku munsi inkuru ya The Guardian yasohokeyeho. Iyi nkuru yanyujijemo amaso yitonze cyane, ubundi asimbukira ku rukuta rwe rwa X arayiseka aratembagara mu mvugo yanditse zirimo kuyininyega no kwerekana ko yuzuyemo ubunyamwuga hafi ya nabwo.
aho yibaza uburyo ikinyamakuru cya The Guardian cyasohoye inkuru y'impfu z'ibihumbi by'abasirikare b'u Rwanda biciwe muri Congo ishingiye gusa ku makuru bahawe n'umuntu w'impunzi uri kure cyane mu Burayi. Uyu munyamakuru uzobereye mu nkuru zicukumbuye kandi za politike mpuzamahanga utagira ngo aroroshye kuri uyu mugabane wirabura kuko ni inzobere specialist muri politiki ishingiye ku bibazo bigaragara muri Afurika. Kuri X akimara kwandika ibi, umwarimu akaba n'umwanditsi w'ibitabo mu Bubiligi Philip Rentgens nawe ushyirwa mu gatebo kamwe na Michael Long mu mboni za leta y'u Rwanda yese abazincakura mu bya politike. Philip Clark ati how about the satellite imagery, ubwo yari ashatse kumubaza ibyerekeranye n'amafoto ya satelite agaragara muri iyo nkuru niba nayo ari ikinyoma. Philip Clark ahita amusubiza ati ibi ntabwo bisobanura bihagije. Imva 600 zacukuwe mu myaka 3 ishize, ese ziruzuye? Ntawe ubizi kandi amashusho ubwayo ntabyerekana. Niba zinuzuye birazwi ko u Rwanda rubarizwa mu mirwano myinshi muri icyo gihe. Ibitekerezo bya The Guardian biragutse cyane. Aha Philip Clark yumvikanishaga ko utashingira ku ifoto gusa uvuga ngo imva zaracukuwe kandi uterekana niba zuzuye abantu. Ikindi ati muri iyo myaka yanditswe na The Guardian birengagije urugamba ingabo z'u Rwanda zimazemo igihe mu nce zitandukanye aho ingabo zarwo zagiye kugarura amahoro. Aho rero batakariza abasirikare barwo, rero nta gitangaje kuba nabwo bishoboka ko hashyingurwa bari mu butumwa bwo kugarura amahoro. Mu gihe M23 iri kwigarurira ince zitandukanye muri Kivu y'Epfo, aho yaruguru yamaze kuyigarurira n'umujyi wayo Goma, abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda bakomeje kuyikoma. Gusa nayo babwira ko ntawe yiguraho kandi ntawe uzasaba uburenganzira bwo kwirwanaho igihe cyose yanaze imboni ku cyahungabanya umutekano wayo. Ni naha nsoreje iki cyegeranyo.